Nansi le date ngo-2024, 15 November, eyashintsha iy'nhlelo Khosini FM. Hheyi, kwaba nzima lo nyaka ophelile, ikakhulukazi uKhosini. Intokazi uSibonga Ngcobo umphathi wey'nhlelo lapha naKhosini mangicabanga. Kwakungena amanzi lapha ethi uvala iy'mbobo kungene ngapha nangapha. Okwazi kwaphoqeleka ukuthi ngendlela iy'nhlamba ezazimthola ngakhona enze izaba ukuthi noma kanjani uKhuzani angangeni kumncintiswano wengoma yonyaka ukuze kujabule uhlangothi lwangale ngaphesheya elinye iqhawe, ngoba kwabonakala ukuthi hhayi, uma lokhu eqhubeka uKhuzani nokuba khona kuyacaca ukuthi ena angakuphinde lokho, phinde bembone ngenhlamba. Right, asikho-ke lapho. Yiwo-ke lo msebenzi uKhuzani awukhipha. Osengumlando-ke manje ukuthi le albhamu siyahlanganisa i-gold status, more than 30 million ku-YouTube naku-Spotify mawuhlanganisa bheka u-40 million, angazi mase yafika noma cha, angikho sure. Sekuwumlando futhi le albhamu iy'ngoma ey'mbili la sezaphuma nama-award akwa-RiSA okungama-gold status, Imbongolo featuring uSphiwe Dludla, kube ingoma ethi Angidlali Ney'ngane phambi khona uThibela, zathola ama-gold status. Futhi sekuwumlando ukuthi-ke le albhamu yaqopha imilando eminingi, including ingoma eyathola imiliyoni isikhashana esincane, kwaba amamiliyoni aba-3 nge-first 80 days, kwaba ingoma yashaya i-1.8 million ngosuku lokuqala, the first 24 hours i-albhamu Angidlali Ney'ngane yenza 1.8 million ama-views laphana ku-YouTube. Ku-Spotify yashaya 500,000 wama-streams, kuseyirekhodi-ke lama-streams enziwe nge-first day leyo, iyo i-albhamu kaKhuzani eyakwenzayo lokho. So sekumlando-ke omunye futhi ukuthi yena ingene laphana kwi-category kuMasama 31, best maskandi album. Futhi sekuwumlando ukuthi yona le album ikwazile ukuthi imfake ku-category yakuMasama 31 as a best male artist, azoba laphana-ke eGoli, maybe end of October or early November, angikho sure ukuthi ajule ukuba nini, ngiyeke ngibabona nje esekhona esenzeka. So le album imphe izinto ey'ningi uKhuzani, phezu kwakho konke ukuvinjwa, phezu kwakho konke abantu ababekade bekwenza laphana ku-TikTok, beyiphika beyivuma, bengazazi abantu bemephi, abanye beqhubeka khona lapho ekuthenini beyigxeke. Abantu abaningi ababekade vele bengamthandi uKhuzani, ngoba phela i-success yabo abanye abantu isekuthenini kumele begxeke uKhuzani ukuze bencome lo omunye. O-Facebook or o-TikTok wabo babekhula-ke ama-profile, behlele ku-live imini nobusuku be-discuss-a ukuthi ena ubheda kanjani, lo abamthandayo u-right kanjani. Asazi-ke kodwa-ke bayazi bona babekwenzelani lokho, right. Yagcina-ke ivayelekile ingoma kaKhuzani, yagcina ingangenanga ngoba phela kwa-decide angazi iyi-15 zika-December ukuthi ngo-12 ebusuku iyakhathwa. Ingoma kaKhuzani yayiphuma ngo-2 p.m, 2 hours after kuvaliwe i-cut off date, just to make sure ukuthi iyakhathwa. So asazi-ke mhlawumbe noma ngale minyaka la uKhuzani eyo-collect i-award yakhe kuma-DStv Awards laphana e-Randburg or kuphi or eGoli, angikho sure kodwa ama-ofisi e-DStv ase-Randburg, maybe kwakune-venue lapho ababambe khona-ke lama-awards. Wabuya nendondo laphana eshaya kuhlanganisa abantu abafana no-AKA uKhuzani lapha eqopha umlando le minyaka edlulile le emuva ko-2018 kanjalo nje. So asazi ukuthi-ke kwabe sekushintshaphi, kodwa-ke kwashintsha kuhle epleyitini ngoba umuntu phela uthi i-relevance akasayiboni, akasayiboni, seduma nabanye. Koda-ke
Kulokhu-ke asikho isidingo sokuthi-ke benze izaba bezama ukuvala ukuthi ubani angene ubani angangeni. Khuzani ukumemezelile ukuthi yena uzobe engekho into enjengomcimbi, ingoma yonyaka, akeze ukungena. Sengaba yibo-ke nje abantu-ke mhlawumbeni-ke ngoba abantu ngeke uze uba-control ukuthi benze kanjani, sebengayi-decide-ela ukuthi bayamvotela noma cha. Kodwa yena esayidini lakhe ukhuba ukuvezile ukuthi usededela abanye ukuthi nabo bebone, okuyiyona nto engayisho engayiveza kuqala lo nyaka ukuthi it's time, it's okay, you've won two Song of the Year under Ukhozi FM, one under Umhlobo Wenene. That is a big achievement under your belt. So you've achieved a lot. There's nothing more ongayiprove kubantu. There's no need to prove anything to anyone. You've done it more than once. Kuma-radio station ahlukile, wazothola check. So it's okay ukuthi yena ezinye izinto just leave it the way zingakhona. Akuyi-decision engijabulisa kakhulu ukuthi leyo astikhe kuyona cause angeke sidlale mhlawumbeni ngabaculi sometimes. Kwesinye isikhathi izinto impumelo yakho uma isikubangela amazondo bengasafuna ukuthi ukujabulela just because wena uhlala uphumelela. It's okay ukuthi leso stage abasifunayo ngenkani ubashiye naso abantu laba bebone ukuthi bazokwenzani, kodwa-ke other than that akukho okutheni. Bekuku-reminder nje siyikhumbuza ukuthi awukho umlando okwenzeka ngale date le, kuningi okwenzeka ngayo le date. Kuningi futhi okwenzeka after yona le date sekuphume umsuzi kaKhuzani, kodwa-ke sizolindela futhi nakulo nyaka ukuthi yena uzokhipha khona vele asekuphile already, kuyaphroduswa kwenziwa yonke into. Sizolindela ukuthi yena uzokhipha into enjani. Sizobheka ukuthi yena usashaya umaskandi wakhe or umaskandi lo onjani njani, bathi unjani uPinki asazi la abawutholisayo kulamalanga. Kodwa-ke umuntu ucula ngendlela yakhe emsebenzelayo. Sizobona uma usufika umsebenzi omusha. Le akuyona-ke i-date yalo nyaka, i-date endala ya-last year 2024. Lapha nje sikhuluma ngento eyenzeka last year lapho uKhuzani ayivinjwa khona ukuthi angangeni nangebhadi, benza sure ukuthi hhayi kuyomele avinjwe. Shuthi base bethatha isayidi-ke lapho. Thina okwethu nje ukutshela abantu, ukubavezela izinto asebekhohliwe abangazazi, nabanye utholukuthi bebengakwazi konke lokhu, sebezoluthola lolo lwazi lolo behambe beyo-confirm benze i-investigation, i-research, bebuye bethole ukuthi kwenza into ekanje ngale. Kodwa-ke akusikhona ukuthi sesivusa izinto ey'ndala, lapha nje ukuqwashisa nje ukuthi hheyi ama-challenges maningi uKhuzani asekadlula kuwo, kodwa still uphumelele. Plus lo mnyaka umphathe kahle kakhulu compare nje le minyaka edlulile. Lolo nje umphatha kahle kakhulu. Simbongele uMfumfu sibona wonke ama-achievement lokho anawo, alokhu ewathola, lokhu ewashera-ke. Sibonge ukuthi umcimbi wakhe usunabantu yaba-announce ukuthi ubani ukhona ubani ukhona. Kuyizinto ezinhle zonke lezi sifuna ukuyibona, nesifuna futhi ukuthola ama-update kancane kancane. Sizobuya la ngelinye ilanga sesokhona umsebenzi, besibheka nje lezi nsizwa kaMpungose ngoba ngiyathanda ukuthi ngibheke umsebenzi wayo njengoba nje nazi lapho ukuthi YouTube ave umncane umsebenzi othanda uKhuzani, hhayi indaba yokudlala, kuvela nje lapho thasi lapho nalapho bathi wona mncane. So nje kulula ukuthi ukhulume ngaye kubantu bemreceive kahle abamreceive-ayo. Sibonge ithuba sizodibana okuzayo, sibonge kubona bonke abakwazile ukuthi bebukele le video ize ifike la, nisale kahle.